Ćao svima, srećna nova godina znači novi kontrolni hashtag srpsko školstvo. Ja sam već odradio sve ove zadatke i sad ću onako kako bi ovi vidi kraće trajali, samo da otvaram ovo i da vam objašnjavam šta sam radio. Prvi zadatak, odnosno prvi upit, ovdje je bio prikazati imena autora rođenih u određenom vremenskom periodu, jedno izlazno polje da bude ime i prezime, a drugo datum rođenja, sortirati podatke po datumu rođenja u rastući poredak. Zadatak prvi, otvaram Design View. Sad kako bismo imali, ako ovo ću da proširim, kako bismo u jednom izlaznom polju imali ime i prezime zajedno, ovdje je potrebno da napišem ovako ime i prezime, dve tačke, pa onda u uglastoj zagradi da nam piše naziv kolone iz tabele, odnosno ime, da napišemo znak AND, a između navoda ostavimo razmak kako se ime i prezime ne bi spojilo, stavimo AND i onda naziv druge kolone, odnosno prezime, i tako smo napravili kolonu ime i prezime u kojoj će se nalaziti i ime i prezime, a u drugoj koloni treba da bude datum rođenja i to da bude između neke dve godine, i koristimo klasičnu between funkciju, between parametar prvi datum, drugi parametar, odnosno drugi datum. I ovdje test primjer kaže prva četvrtina 20. veka, kada pokrenemo januar 1. 1900. drugi datum, 1901. 12. 31. 1925. Branko Ćopić i Mira Alecković. Gde to sada? Branko Ćopić i Mira Alecković, nebitno, sve je tačno. Sortirati podatke po datumu rođenja u rastući poredak. To smo ovdje stavili, ovdje nismo stavili to. Ascending, kad pokrenemo opet će biti isto. Šta? 1900, 12, 35. Branko Ćopić, Mira Alecković. Ok, i sad za svaki upit treba napraviti izveštaj. Izveštaj pravimo tako što idemo na Create, pa idemo na Report Wizard. Snimimo sve izmene i ovdje prvo odaberemo za koju tabelu ili za koji upit želimo da pravimo izveštaj. Odaberemo zadatak 1, prebacimo sve, idemo na Next. Ovdje nas pita da li želimo neke grupe da napravimo, to ne želimo nikad. Ovdje nas pita po čemu želimo da imamo, da bude poređano, i kaže neka ovdje piše sortirati podatke po datumu, znači datum i rođenja. Ovdje možemo da biramo da li će biti rastući ili opadajući. Idemo na Next. Ovdje imamo neke tipove podataka kako može izgledati izveštaj. Ja mislim da je najlepši ovaj drugi. Ovo čekiramo kako bi nam svi podaci stali na stranu, odnosno na list. Ovdje treba piše zadatak 1, ali ja već imam uređen zadatak 1, ovo vam pokazuje samo kako se pravi izveštaj, tako da neka ostane zadatak 9. Čekiramo preview the report, idemo na finish. Ovdje nas, i kad pravimo izveštaj, tu nas opet pita za datum, zato što je parametarski upit već 1900 do 1925. I ovdje izlaze datum rođenja i ime i prezime. Ovdje, pošto smo stavili da prvo bude datum rastući, zato je ovdje datum, i ovdje imamo ime i prezime. I to je to što se tiče tog upita. I treba još
ovde ne piše na samom tekstu, ali ovde skroz dole na dnu piše za sve ostale upite treba pored upita čije rešenja vidite, dobro potrebno je napraviti izveštaj i izveštaj povezati sa dugmićima. Svi dugmići sastavljaju se na jednu formu, voditi računa da novčane jedinice budu tipa currency, voditi računa da su u izlaznom rezultatu vide sva polja, da budu u potpunosti čitljiva. I sad ovo imamo formu knjižara i na toj formi treba da imamo svih 8 zadataka, a kako da dodajemo dugme na formu i kako da povežemo formu sa izveštajem, idemo na Design View, ovdje imamo ova 4x, odnosno button, kliknemo tu, nacrtamo naše dugme i ovdje sad biramo, imamo neke kategorije i naredbe koje izvršava to dugme, ima više ovih kategorija, ovdje imamo record, to je za slog, kada sređujemo tabele, koristimo neku od ova dva, to su dve grupe, postoje različiti, onda kada uređujemo formu, imamo ovaj form operations, kada uređujemo izveštaj, imamo ovaj report operations, i sad pošto pravimo dugme koje otvaraju izveštaj, koristit ćemo ovaj, imamo još i aplikaciju koja je za celu bazu podataka i tu ima samo izlaz iz baze podataka, i ovde nisam siguran šta je ovo. Dakle, koristimo report operations i ovde sad imamo poslati izveštaj mailom, otvoriti izveštaj, pregledati neki izveštaj, odštampati neki izveštaj ili poslati u neki fajl. Nama treba da otvorimo izveštaj, tako da biramo Open Report, idemo Next i sad ovde biramo koji izveštaj želimo da otvaramo. Ovo ću odabrati zadatak 9, idemo na Next. Sad ovde biramo da li će da nam bude sličica neka, vidite ovde kako se menja, ili ćemo da stavimo da bude tekst i da napišemo zadatak 9. Zadatak 9, idemo na Next, ovo ostaje ovako, to ništa nema, možete da menjate, ali nema potrebe. I tako ostaje zadatak 9, kada ovde pređemo na Form View, možemo da kliknemo na bilo koje od ovih dugmića. Kada kliknemo zadatak 9, otvara nam se izveštaj za zadatka 9. To je to, zatvorimo taj izveštaj. To je bio prvi upit. Drugi upit kaže, odnosno drugi zadatak, Design View, kaže prikazati imena autora određene nacionalnosti, prikazati jedno polje koje sadrži ime i prezime, polje nacionalnost da ne bude vidljivo, sortirati po imenu i prezimenu u azbučni poredak. Ime i prezime opet pravimo na isti način, ako nekad, pošto, mislim, ovo je kratka funkcija, može da se napiše ovde, ali možete da idete na Builder i onda tu bude vam prosto preglednije da napišete celu funkciju, a možete i, na primjer, ako niste sigurni kako ide, da napišete ime i prezime, to je naziv naše kolone, dve tačke, onda ovdje imate bazu podataka, tabelu i iz tabele autori uzimamo ime, obrišete ovo to i ovde dodate prezime, on sad ovde dopisuje autor i znak uzvika zato što iz te tabele uzimamo podatke, ovo bude malo duža funkcija, ali ona takođe radi. I ovde je lakše ipak da se napiše samo ime i prezime, dve tačke, ime, možete umesto N da stavljate plus isto, znaci navoda, plus, naziv kolone, prezime. Ovdje što se tiče nacionalnosti, opet imamo parametarski upit, napišemo muška nacionalnost or ženska nacionalnost i kada pokrenemo, on će nas pitati za mušku nacionalnost, dajemo Srbin, ok, ženska nacionalnost Srpkinja i tu izlaze oni, nismo čekirali, to je stavili smo da nacionalnost ne bude vidljiva.
Dobro, to je to, završili smo i taj upit, sad opet ako snimimo sve izmene i ako pravimo izveštaje, opet idemo na Report Wizard i opet isti postupak. Ne morate odmah da pravite izveštaje, možete prvo da odredite svih 8 zadataka pa onda da napravite izveštaje za svih 8. Uopšte ne mora da vam bude otvoren upit, može sve da bude zatvoreno i bez problema da napravite, samo ovde odaberete za koji ćete upit da pravite. I pravi se na isti način kao za prvi, razlika će biti, ima neke male razlike u ovim preostalim upitima, to ću sad pokazati i reći moj savjet. U trećem upitu kaže prikazati sva izdanja određenog izdavača, prikazati naslov knjige, ime i prezime autora u jednom polju, polje izdavač ne prikazati, sortirati po naslovu. Treći zadatak, idemo odmah u Design View. Ovdje imam parametarski upit da bude određen izdavač, ali da ne bude vidljivo, naslov knjige da se prikaže, ime i prezime autora isto da bude u jednom polju. Pošto će se ovo verovatno pojaviti u svakom upitu, najlakše mi je da iz jednog kopirate samo i da pastujete. I sada sve ove tabele su nam povezane, određeni izdavač, ovdje tekst primjer Laguna i izlaze nam sve ovi, poređani su po naslovu HNPZ. I sad ovdje kada pravimo report, odnosno izveštaj, to je zadatak 3, prebacimo sve. Ovdje smo imali dve tabele, odnosno iz dve tabele su nam se uvozili podaci i sad ovdje možemo da biramo koja tabela želimo da nam bude prva, odnosno da nam bude glavna, da li da nam bude tabela autor ili tabela knjige. Možda je bolje da izaberemo tabelu knjige zato što treba da budu sortirane po naslovu, ali to je sve jedno. Ovdje sada ako podešavate nešto imamo samo za onu tabelu koja je preostala, tako da za ime i prezime nam ne treba ništa. I ovdje postoje stepped, block i outline podaci. Vidite da nisu isti kao tamo gdje smo imali samo jednu tabelu. Meni su ipak najlepši ovdje blokovi, opet drugi. Idemo na next. Ovdje morate da promenite naziv zato što pošto su dve tabele, on će ovdje da da naziv one glavne tabele koju smo tamo odabrali. 3 drugi put, na primjer. Opet finish i sad opet treba određeni izdavač, kažemo Laguna. Ok, evo su naslovi, su imena i prezimena ovdje. Nemam potrebe da pravim dugme ponovo, pokazao sam već kako se pravi dugme na formi. Zadatak četvrti kaže prikazati sve naslove čija je cena veća od određene cene, prikazati polje, naslov, ime i prezime autora u jednom polju i cenu kao u drugom polju, sortirati po naslovu azbučni poredak, cena veća od 1000 dinara. Znači opet imamo ime i prezime kao funkciju spojeno, cena, parametarski upit da bude veći od minimalne cene, naslov knjige ascending, odnosno rastući, odnosno azbučni, rastući, u ovom slučaju to je ujedno i azbučni poredak. I kada pokrenemo test, primjer kaže 1000 dinara, da minimalna cena bude 1000 dinara, odnosno da cena knjige bude veća od 1000 dinara. I to su ove dve knjige Branka Ćopića. Dobro. Sada ovdje smo imali tri tabele smo koristili, tako da sada kada bismo pravili izveštaj za ovo, to je zadatak 4, prebacimo sve tri ove tabele. Znači kada se ovdje pita prebacite sve 4, zato što želite da vam u izveštaju se pojavljuju podaci za sve 4 kolone.
Ovde opet biramo koja će da nam bude prva, odnosno glavna. Pošto je sortirano po naslovu azbučni poredak, onda stavljamo da nam knjige budu glavna baza. Ovde možete kao da napravite neku grupu, ali ja tu ne vidim ništa posebno. Ovde nam ostaje samo ime i prezime, tu ništa ne diramo. Ovde možemo da stavimo ovaj outline. Ovo je zadatak 4. Drugi put. Minimalna cena stavimo 1000. Evo. Sad vidimo kako izgleda, ovo nisu svi poređeni, nego prvo ide naslov, pa cena, ime i prezime. Sad zašto su ovde tarabe, a ne vide se, kad zatvorimo ovaj print preview i odemo ovde u layout view, u design view, i ovde samo treba cenu malo da proširimo, i kada odemo u view, minimalna cena 1000, ovde će se sad videti cela cena. Problem je bio što nije mogla da stane cela cena u onaj mali prozor. To je to. Peti zadatak, odnosno peti upit, kaže prikazati sve naslove određenog izdavača čija je cena manja od određenog iznosa, prikazati naslov, ime i prezime autora u jednom polju i cenu, a polje izdavača da se ne vidi u upitu. To je primjer izdavač Prosveta, cena manja od 500 dinara. Peti zadatak design view, četvrti mogu zatvorim. Znači ovdje smo opet imali parametarski upit da je cena knjige manja od neke unesene vrednosti, odnosno ta unesena vrednost će biti maksimalna cena. Izdavač, određeni izdavač, opet parametarski upit, i izdavač da ne bude vidljiv. Kada pokrenemo, maksimalna cena je 500 dinara, a izdavač je Prosveta. Ima samo ova jedna knjiga. I kada pravimo izveštaj, opet isti je postupak, nema tu nikakvih komplikacija nekih. Da, sačuvamo sve, prebacimo sve. Nema potrebe ponovno da pravim. Želim da vam pokažem, ali ne znam da li će to biti u nekom zadatku. Kada pravimo izveštaj, ovde vidite kako ima ova kao dva prozora. Nekad u nekim određenim izveštajima, mislim da će to biti u nekim sledećim bazama, nisam siguran. Ako odaberemo jednu, imamo ovako dva prozora. Ako odaberemo drugu tabelu, onda postoji samo jedan veći prozor i ja mislim da je mnogo lakše raditi sa tim slučajem kad ima samo jedan veliki prozor, je lepše izgleda. To je zadatak 5, zadatak 6, kaže design view, a zadatak 6 kaže prikazati sve knjige koje su nabavljene određenog meseca 2012. godine, prikazati naziv, dela, ime i prezime autora u jednom polju, datum nabavke i izdavača. Znači, opet ovdje imamo ime i prezime, funkcija kolona iz tabele autori, uzimamo ime i prezime. I ovdje imamo ovdje je opet obična between funkcija između početka i kraja meseca. Ono što ja nisam bio siguran, to je zato što je ovdje naglašeno da bude 2012. godina, ali dole u rešenjima to je 6. zadatak. Ovdje je profesorka napisala between početak i kraj meseca, tako da sami unosimo da je 2012. Kada pokrenemo za septembar, to je 9.1.2012.
Kraj meseca je septembar 30.2012. I izlaze 5.12. do 2012. To su ta rešenja, ti podaci, što pričam. To je zadatak 6. Sad ako... Ok, to je to. Da li ima nešto problematično ovde? Nema. U ovom zadatku su upiti prosti, nisu mnogo teški. 7. zadatak kaže prikazati sve naslove koji počinju određenim slovom, prikazati naslov, delo, ime i prezime autora u jednom polju, posebnom polju naziv izdavača, sortirati po izdavaču u azbučni poredak. Znači ovde like početno slovo i samo tu treba da upišemo d zvezdica i ovde ide opet ime i prezime, and pod znacima navoda razmak prezime ili umesto and možete plus da pišete. Zadatak 7. Za zadatak 8. kad pokrenemo i stavimo početno slovo d zvezdica, naslov doživlje Nikoletine Bursaća i da život bude ljubav. Dobro. Zadatak 8. idemo odmah u design view, kaže prikazati naslov određenog žanra i određenog izdavača, u upitu prikazati naslov, delo, ime i prezime autora u jednom polju i izdavača u posebnom polju, ne prikazati žanr izdavača, sortirati po naslovu u azbučni poredak, test primer pesme i prosveta. Ovdje imamo sve 4 tabele, određeni žanr su pesme, mislim da će ovdje kada se pravi izveštaj za ovo da će biti ono što sam pominjao malo pre, određeni izdavač prosveta, te 4 pesme i snimimo i sad kad pravimo te zadatak 8. prebacimo i naslov, ime i prezime, nema opet isto, nema veze. Ne prikazati žanr. Sad vidim šta bi se desilo ako bih prikazao žanr izdavača. Da li bi se nešto menjalo u izveštaju? Yes. Sva 4. I kako sad kad koristimo žanr imamo još više ovih pod vrsta, kako da kažem. I sad kada bismo napravili ovaj stepped, nek se zove žanr, nema veze. Određeni žanr su pesme, prosveta, imamo žanr pesme, pa onda ide naslov i ovdje izdavač, a onda upit za 8. zadatak, gde se ne prikazuje žanr i izdavač. Ovdje samo imamo naslov i ime i prezime izdavača, a ovdje i ime ovdje ne može u potpunosti ni da stane. I ovdje sada ako ne bi moglo da stane, zatvorimo ovaj print preview i idemo u dizajnu odmah otvoren. I morali bismo da proširimo ovo ime i prezime. Da smo pokrenuli ponovo, pesme, prosveta. Kao da su stepenice neke, zato se zove step pesme, pa onda niži ide da život bude ljubav, iz iste te tabele je i prosveta, odnosno izdavač, stepenica niže iz tabele autori, na ime i prezime autora. Dobro, to nam ne treba, nema potrebno da ga snimam. Zadatak 8. I to je to, ostalo je sad, evo ovdje na formi, obrisat ću ovu formu, nema veze. Stvar neću da brišem, samo ću da napravim novu. Znači kada pravimo novu formu, idemo na form design. Sad, pošto da se imamo dve tipa forme, to je dva načina. Ako pravimo formu na kojoj ćemo samo da pravimo ova dugmad, idemo buttone ove, idemo samo na form design. A ako pravimo neku tabelu, neku formu preko koje želimo da unosimo podatke u neku tabelu, onda ćemo koristiti form wizard. Sad pravimo tabelu na kojoj ispisujemo samo
na koju postavljamo samo dugmiće. I sad ovdje imamo ovu tabelu, formu, možemo malo da je smanjimo. Idemo ovdje na XXX, postavimo jedno dugme i sad treba nam dugme koje otvara izveštaj, koristimo ove operacije za izveštaj i to koristimo Open Report, idemo Next, zadatak 1 i ovdje ispišemo zadatak 1. Zadatak 1, Next, ovo ostaje, stavljamo drugo dugme, opet ovo, zadatak 2, ovdje napišemo zadatak 2 i tako za svih 8, nema ništa komplikovano. I sada kada ovdje idemo na Form View i kliknemo na zadatak 1, ono su pita za prvi datum, ovdje to je primjer prva četvrtina 20. veka, 1.1.1900. 1901. nema mesta. 12.31.1925. Branko Čopić Miralecković i to je to za ovo. Da, u ovoj vežbi nije bila poslata baza podataka, postoje su samo Excel gdje se nalaze tabele i ti sami upiti, pa onda bilo potrebno da mi ove tabele iz Excela uvezemo u bazu podataka. Tu imamo na external data, import link Excel i ovdje da beremo gdje nam se nalazi već tabela. Ja sam vidim gdje, ne to. Info s 4. godina, 3. kontrolni, knjižara forma. Otvorimo OK i sad odavde biramo koju ćemo tabelu i tako 4 puta, ovo ostavimo čekirano, ovo podesimo i sad pošto samo ovdje su, na kontrolno će već biti data baza podataka, ovdje je potrebno da stavimo da bude integer, mislim lakše da ne bude double, a možete da ostavite da bude double, svejedno je. Kad se povezuju baze podataka, bitno je da budu isti podaci. Ako je ovdje bio double, svugdje mora biti double. Ako ste na jednoj promijenili da bude integer, na svima morate da promijenite da bude integer. I to je to za ovaj zadatak. Ovo su bili neki najlakši upiti. U ovim ostalim bazama podataka će biti if funkcije i još nekih drugih funkcija.